Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli na kanal Istraga 192. Nažalost, dešavanja u rubrici Crna hronika nameću nam tempo rada, tako da je jedna od tema ove emisije će biti organizovani kriminal i likvidacije po Beogradu, gde je, čini se, ponovo počeo da se rasplansava rat između zaraćenih klanova. Koliko tačno kriminalnih grupa, organizovanih kriminalnih grupa deluju u Beogradu, to možda verovatno zna policija, ako zna uopšte i policija. Imamo podelu pre svega na kavački i škaljarski klan, grubo rečeno. Znači, to su konfederacije kriminalnih organizacija sa prostora pre svega Crne Gore i Srbije, ali vidimo da oni imaju jedni i drugi ekspoziture i drugim zemljama i Zapadnog Balkana i bivše Jugoslavije, ali i širom sveta, jer vidimo da se sukob ne smiruje i da je u Barceloni nedavno da su ubijena 2 čoveka, obojica Beograđani, jedan sa Starog grada, drugi sa Voždovca, za koje španska policija i mediji tvrde da su pripadnici zaraćenih klanova. Ali povod za ovu emisiju je nedavna pucnjava i ubistvo, hladnokrvna likvidacija Darka Veskovića. Znači, čoveka koji je odavno poznat u podzemlju i u kriminalu, kome se sudilo za još jedno ubistvo Blaža Đurovića na Dušanovcu pre 8-9 godina. Darko Vesković je bio optužen zajedno sa Nemanjom Ivanovim za ubistvo Blaža Đurovića. I on je i osuđen, ali iz statusa okrivljenog kao direktnog izvršioca dobio je, malo mu je ublažena kvalifikacija krivičnog dela, pa je optužen i osuđen na kraju prvostepeno za teško ubistvo sa izvršilaštvo. Znači, pravnim rečnikom, prevedeno sa pravnog rečnika, to znači da je on pomogao ubici. Prema navodima optužnice, Nemanja Ivanov je pucao na Blaža Đurovića na Dušanovcu, kasnije ćemo o tome. I apelacioni sud je ukinuo tu presudu i posle 8 godina zatvora Darko Vesković se našao na slobodi. Onda je, kogod stoji iza njegove likvidacije, smislio jedan vrlo zanimljiv plan, pošto je on tražio radnika za svoj kafić. Prijavili su se mladi momci, koji su u sred dana došli da razgovaraju sa njim. Javili su mu se pre toga telefonom i pojavio se snimak, jedan brutalan snimak, gde se vidi da mladić u kačketu, bez maske na licu, da se prvo pozdravlja sa Veskovićem, koji mu u tom trenutku okreće, nakon pozdrava rukovanja, okreće leđa i kreće ka separeu, gde sedi sa još jednim zanimljivim likom. Mladić kreće za njim i zatim iz torbice vadi pištolj i iz neposredne blizine mu puca u potiljak. Znači, Vesković je bio verovatno mrtav pre nego što je pao na zemlju. Napadač je potom pucao u čoveka koji je bio u društvu sa pokojnim Veskovićem, koji je isto zanimljiv lik, Vuk Musić, čovek koji je bio osuđen svojevremeno na 3 godine zatvora zbog pomaganja ubicama jednog od vođa navijača Zvezde, Velje Dunjića, ispred splava na Beogradskom sajmu. Ono što je potom usledilo samo pokazuje koliko je rasprostranjena mreža kriminala na celom Balkanu. Znači, direktan izvršioc je došao taksijem do tog lokala. Znači, ostavljao je tragove za sobom. Ušao je nemaskiran, samo sa kačketom. Znači, ono je prilično dobar snimak kamere za video nadzor. Ispalio je hice, ubio jednog čoveka, ranio drugog i verovatno je odmah krenuo u bekstvo. Znači, njega je sačekala ekipa za izvlačenje. On je već imao razrađen plan za bekstvo. Zbog pomaganja njemu i njegovom saučesniku u bekstvu, u pitanju su vrlo mladi momci, direktni izvršioci iz Srbije, jedan iz Kule,
Crnogorska policija je uhapsila trojicu rožajaca. Znači, ja pretpostavljam da su oni već isto popodne ili veče na nekom ilegalnom prelazu prešli iz Srbije u Crnu Goru i potom nastavili put. Da li su završili u Podgorici ili u Kotoru ili u Baru, što isto nije isključeno, tek treba istraga da utvrdi. Uglavnom, dvojica osumnjičenih se još uvek nalaze u bekstvu i trenutno su nedostupni srpskim organima. Za njima policija ih je identifikovala, što nije bio težak slučaj, i za njima je raspisana poternica, verovatno već sada i međunarodna Interpolova poternica. Koliko će to dati rezultata, ostaje da se vidi. Zna se da svi pripadnici jednog i drugog klana, škaljarskog i kavačkog, aj tako da uprostimo, i njihovi saradnici iz Srbije i iz drugih krajeva bivše Jugoslavije i Zapadnog Balkana, imaju po nekoliko kompleta dokumenata na ime različitih ljudi iz različitih država, što bivše Jugoslavije, ali i Zapadne Evrope. Nedavno ubistvo u Barseloni, žrtva je identifikovana prvo kao Irac, jer su kod njega pronađena dokumenta Republike Irske. Tek kasnije, putem DNK i putem otisaka prstiju, ustanovljeno da je to Beograđanin sa Voždovca, čovek koji je isto bio potraživan od strane Belgije za trgovinu kokainom. Znači, to je već uobičajena šema i već po koji put se ponavlja da su izvršioci, direktni izvršioci ubistava, vrlo mlade osobe. Jedno vreme, nekoliko ubistava za koje se kasnije ispostavilo da su plaćene ubistva su izvršili, recimo, momci iz Kraljeva. To jedna tipična slika je da je to mladić starosti između 20 i 23 godine, najčešće bez nekih teških krivičnih dela pre toga, koji su maltene potrošna roba. Znači, za vrlo neke male, relativno male sume novca, za izvesnu količinu kokaina i obećanje da će napredovati u hijerarhiji, su spremni da bez problema uđu u pun kafić i upucaju nekog. To samo govori da imamo ozbiljan problem, iako policija formalno uspeva da razreši te slučajeve. Recimo, jedan takav slučaj je bio u ubistvu Luke Žižića na Novom Beogradu, vlasnika kafića. Jedan mlad momak je ušetao u kafić i ubio ga pred bratom i prijateljima. On je kasnije uhapšen. Ubistvo Aleksandra Šarca pred kamerama takođe, u garaži tržnog centra Ušće je isto razrešeno. Taj mladić je uspeo da pobegne u Crnu Goru, ali je uhapšen tamo i tamo mu se sudi za neka druga, osuđen je za neka druga krivična dela. Ali ono što nedostaje u celoj priči su osobe koje pronalaze te mlade momke koji su spremni da urade najteža krivična dela za vrlo male sume novca. I za obećanje da će napredovati u hijerarhiji tih klanova i da ih čeka ne znam nija kakav život, a to je stvari život koji se uglavnom završava ili u zatvorskoj ćeliji, uz neku dugogodišnju robiju ili na groblju, jer vidimo da su neki od njih koji su učestvovali u likvidacijama i na kraju i sami likvidirani. Sada da se vratimo na samo ubistvo Darka Veskovića. Pitanje je ko stoji iza tog zločina koje je ponovo uzburkao javnost, pogotovo što se sve desilo vrlo brzo, relativno brzo nakon ubistva Aleksandra Nešovića na Senjaku u restoranu 27. Znači, u pitanju je osoba sa debelim dosijem, čovjek koji je učestvovao u likvidacijama i koji je navodno bio blizak škaljarskom klanu. Blažo Đurović, koji je ubijen na Dušanovcu, u čijem ubistvu je navodno, prema navodima optužnice, učestvovao i Vesković, je bio čovjek koji je blizak kavačkom klanu, ali i bivšim nekim od članova bivšeg zemunskog, to je Surčinskog klana. Znači, čovjek koji je dugo bio prisutan
u beogradskom podzemlju, koji je sam bio osuđivan za neka teška krivična dela kao što su otmice pripadnika rivalskih kriminalnih grupa. Đurović je takođe likvidiran na jedan surov, izuzetno surov način, koji se, nažalost, sve češće primenjuje. Nema lepe likvidacije, naravno, ali ranije se gledalo da se to baš ne radi pred porodicom, pred ženama, pred decom. Đurović je dovezao svog brata i njegovu decu do njihove kuće i u povratku je do njegovog vozila došao automobil u kome su bili osuđeni Vesković i Ivanov i u njega ispalili, izrešetali ga. Znači, ispaljeno je nekoliko rafala iz Kalašnjikova, Đurović je ostao na mestu mrtav. Vozilo je naravno bilo ukradeno. Ono što su počinioci nakon izvršenog krivičnog dela uradili je prepisano iz uputstva za upotrebu, tako reći. Znači, oni su parkirali auto, ostavili su Kalašnjikove u automobilu, zapalili su taj automobil. Ali ono što im je omelo planove, a automobil nije izgoreo skroz i njihovi biološki tragovi, njihov DNK je pronađen i u automobilu i na oružju. I to je bio jedan od ključnih argumenta za njihovu osudu. Ali tu se javio novi problem. U celu priču su se uključili i državni organi koji ne bi trebalo da budu uključeni u takve stvari. Pa je svojevremeno predsjednik Republike Aleksandar Vučić pominjao Veskovića u kontekstu svedoka saradnika koje je trebalo u zamenu za imunitet ili blažu kaznu, ili možda bude svedok saradnik ili svedok okrivljeni, svejedno, ali to se potpisuje ugovor sa tužilaštvom i sa državom, da takve osobe, svedoci saradnici ili svedoci okrivljeni, u zamenu za svedočenje protiv drugih članova kriminalne organizacije, pod uslovom da oni nisu na vrhu piramide, dobijaju mnogo drastično blažu kaznu ili čak ne budu osuđeni. Neki od najtežih zločina i neke od najvećih i najmoćnijih kriminalnih organizacija i u svetu, ali i kod nas su razmontirane upravo zahvaljujući svedocima saradnicima. I Aleksandar Vučić je pomenuo Veskovića kao mogućeg svedoka saradnika, to svedoka okrivljenog, protiv Filipa Koraća, znači jednog istaknutog člana škaljarskog klana koje robija, mislim, u Francuskoj zbog šverca kokaina. To je, čak i da je istina, da su takve pregovori i postojali, pošto to nije baš tako jednostavan postupak i taj proces traje. Jer to i tužilaštvo treba da proceni da li neko zaslužuje status svedoka okrivljenog ili svedoka saradnika i ta osoba treba da proceni da li njemu odgovara, jer to je vrlo rizičan posao. Znači, uplitanje i govorenje imena dovodi u opasnost te ljude. Da li on jeste ili nije trebalo da bude svedok saradnik, verovatno nikada nećemo saznati. Ali možda se upravo sada neko uplašio da će nakon njegovog izlaska iz zatvora, neko se uplašio da će možda Vesković da se preokrene, da mu se svidi na slobodi pa da će da postane svedok saradnik i možda je to motiv likvidacije. Znači, problem kod takvih mafijaških ubistava, što osumnjičenih ima ko manji telefonski imenik. Znači, to može da bude neko iz suparničke ekipe, neko ko hoće da se sveti direktno za ubistvo Blaža Đurovića. Može da bude neko iz njegove ekipe, koja se plaši da će on postati možda svedok saradnik ili da je već odao neke informacije policiji i tužilaštvu. A može da bude neko sasvim treći, jer izlazak takve osobe na slobodu uvek znači promene na tržištu. To je, znači, taj neko koji dođe sa koji izađe iz zatvora nakon dugogodišnje zatvorske kazne, ostaje, tako reći, na neki način zaleđen u vremenu. On i dalje misli da se ništa nije promenilo i da on jeste toliko uticajan koliko je bio kad je otišao u zatvor pre 8, 10, 12, 15 godina. A situacija se menja.
I ti neki ljudi koje on ostavio kao sebi podređene ili kao manje igrače, su iskoristili to vreme i ojačali su. Ukoliko je Vesković hteo da se vrati u celu tu priču i da ponovo se vrati na neke svoje pozicije, moguće da je to bio motiv njegove likvidacije. Uglavnom, u svakom slučaju, vidimo da se brat zaraćenih kriminalnih grupa ponovo zahuktava. Gruba podela je neka na škaljarce i kavčane, ali više ne možemo da budemo sigurni ko je s kim tu u ratu, a ko je u miru. Dešava se da ljudi prelaze iz jednog klana u drugi klan. To je sad onaj početak, ajde da kažemo, škaljarski i kavčki klan, se sveo na ratove pojedinih porodica koje su izgubile svoje članove. To je ipak Crna Gora, to postoji krvna osveta, ostali su braća, sinovi, rođaci, koje se međusobno tamane i svete se jedni drugima. Ali i mnogi, tu su se pojavile i druge kriminalne organizacije koje su filijale, aj tako da kažemo, u Srbiji. Postoje pohapšena ekipa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, pohapšena ekipa Vračarci, koji su svi bili bliski kavačkom klanu. Nema sumnje da i škaljarski klan ima svoje ekspoziture po Beogradu i Srbiji. Tako da li su ti momci rešili da se odmetnu i da postanu nezavisni, to tek ćemo videti. Uglavnom, podzemlje u Srbiji i na celom Balkanu nešto se dešava. Znači, vidimo da su učestale zaplene kokaina. To su ozbiljne zaplene, stotine kilograma. Znači, da su se i Europol i američka DEA i svi ozbiljno su uzeli na nišan i škaljarski i kavački klan, koje sve oni zovu balkanski klan. Da li je tu nedostatak novca od trgovine kokainom ili nešto drugo u pitanju? Tek vidimo da je sukob se sve više i više rasplamsao u podzemlju. Vidimo brojne žrtve i po Srbiji, i u Španiji, u Barceloni, i po Crnoj Gori. Znači, bojim se da nas čeka jako teška vremena i da je likvidacija Darka Veskovića, koji su izvršili još jednom klinci, tako reći, onaj momak čiju fotografiju je objavila policija uz molbu da građani jave ako ga prepoznaju. Izgleda kao neki maturant, mislim. Znači, uglavnom spustila se granica ta i očigledno da kriminalne grupe, spustila se starosna granica i očigledno je da kriminalne grupe sve više koriste usluge upravo najmlađih i najranjivijih, aj tako da kažemo, osoba i koriste ih za najteža krivična dela. Hvala vam što ste gledali emisiju na kanalu Istraga 192 i gledat ćemo se ponovo.